Habisin aja, habisin duit laki lu, habisin. Jangan dikasih kendor tuh laki. Ya, kalau bisa mah dompetnya lu habisin semuanya lu pelan. Kebiasaan banget lu, kalau giliran laki gajian aja duit, kagak berhenti lu. Begitu belanja, mulu belanja, kagak hidup sekali nabung. Besok aja lu. Laki lu bingung, mau beli bensin pakai duit siapa? Anak lu mau jajan pakai duit siapa? Begitu ketekeran lagi aja, ketekeran carian duit. Lagian lu jadi bini boros banget. Orang mah hidup nabung, apa hidup nabung? Kasihan laki lu. Duit jangan dihabis-habisin mulu itu duit. Lah buat besok-besok napas, udah napas. Lah romannya kalau habis gajian laki kagak boleh megang duit, bini aja dikepelin, itu duit dikepelin, dikekepin. Agak semenggah banget lu jadi bini. Besok-besok lu mau kemana lu? Kalau nggak ada duit mau kemana? Mau ke rumahnya lu minjem duit. Mau ke rumah saudara lu minjem duit begitu. Terus ajak keliling, carian duit buat laki lu ongkos. Taruh duit separuh buat laki lu. Jangan dihabis-habisin, kesian laki lu ditengkek nyari duit setengah budeg. Orang sih jadi bini begitu.